Galaïti 509, le comédien de tout le monde. Hey. Ele bora betul kali. Kau bayar ya? Okay. Aldo lah. Cosa è che sia? Saya asosiasi kerana mereka asosiasi si tua. Dah siapa lah. Eh, Ika tu bagai me pak ipa tu kan. E deixate parler. ada lah kau be. Ada lah. Lo so benda lah pak kan kau bayar ya? Ambil sama pun. Salah. Ya melala isom lo klik. Poi sit un pene di Kau So klik. C'est beaucoup là. Dikit bebo. kerana mabuk. Sa pak klik. Apa ben klik kau bayar ya? Kau berkali kerana mabuk. Apa ben klik? Kau kali si madam nak mana dah dunia dah berafel lah. Babin lah madam nak kamu bisa lah. Babin lah madam nak kamu bisa. Yo banu bagai udi di bakli. Ada mosali bakli lagi kali. Bom badi kakak bisa. Ale dila kau bebatol. Se kap modem klik lah. Kau kali. Ou ben kap modem klik lah. Bom tu sa bakli so klik kuliah. Cosa è che sia? Itu salah awak din bagay. Pasti. Baik lah madam nak kamu bisa. Madam nak mana di lah. Baik lah madam nak kamu bisa. Tadi kakak misi. Abe batol. Abe. Apa dapati? Kau kali wakon kubur. Bokoto reti batol. Upaka di kode mwede suwe mshidala. Ebuwe son zamili mwe kwe mshidala. Abe c'est famou. Tadi tete be village ta fait ma comme ndu bagala ou fa me klem dul pa klem so le kuli. Su fin bekle ya, uba lepi, pape, uba lepi ko pe kale ale la ka u. Tadi tete me si madam na famu visam. Kunya bum da village te klem me klem ku da bum da pe. Aku na te na me ku da du ba mo klem ku da la bum da pe. We ko pe kale de muta ba de bi ngota bad bu ko yo ta bad bu ko te we mwe mo ba da pe ma e ale la ka u pa mi madam na famu visam. Be batol buku kaisa membat kuno daya ya no membat kuno sudah kau bayar kok mau bagi mesin bagai salah abe ngal mala di baka pale bule mwe pasong mwe de bali di la adi tete bi budak ngone mushe la bo kuja udi film beru bad butu bara bona butu e ku yo di babo e pe o bable pe ku meta li wa be pe ba ni madam na Kamu bisa lah buat nama. Ale dila budak pun mushe kau bayar mui uresi sih deh. Kade tete bisi. Pe o bable pe ko. Apa yang bable pe mushe? Velse pias clear, mbada kapa pele kabisa. Yang kau bakal itu dengan budi bable. Mbada kapa pele. Si clear kunu bable. Bem jabal la su clear kunu. Kau baik clear tu bau. Di ba clear. Si dia clear tak put ke bem na. Bem misai na publik ke bem la.